Okina ugite muntu mama mashite ni kenda kuira antu kumabenia na mononkro kumatiga odheri. Kute udhirikali dite streamlining ya gwetekeria ndate kwejukwa nontu ndaterea yomba kujenya kuja intimidate adhirikali bandaye baigara ya kuendelia adhirikali manto ya ndata ya antu bayo citizens bayo bonge ndatera deneyo o yo tukuga mbunge era najana ndede wiwa antu iba intobia obya mwere bikwendwa kaigwa mebe yarenderwe nkoroni renderwe bibinge kindini na bibinge kudengerengi ederengira jero uyu nontu nande ibakus already they have taken your data iba yenyoro myake ngana iba yenya the quality of your things and okay yakuwa antu iba urire bakurwa metho bakurwa mpigo nambi no mwankanto bamenyere kabutu churia ina ange woethera ngugi ogwito choa ngugi kana gwita kurugura account ya ntwa urita mbecha kokwe wa mbecha ikali ni chiumie ione uratwa promisire ikuonera antu betu ngugi youth ni chiumie ione antu barea batena means of income pa kuona income nyetha icho chio ira tuita social funding ione kane ikali ni chiumie life expenses otukua the standard of life is too high maisha yitetie mono ngarama yitetie mono ngarama chiena me chia maisha Ashiari na nkinyagia arutwa Maria magendaga cukuru ntereciaga itia mikindori ni methiritwe magitetani nonto bwambithukiro ichithiritwe kionekana nterenu ende kwa ende iria cikumane na antu Maria matikumenyekana na kubaragania muno kithomo ntere ino akere DCC wa mikindori na ugite makethiro makiukia etagaria ria kiwatho na nkinyagia gucwa na athukangia mama na kumanyukiria etagaria ria kiwatho na kumathiria bururu maturani. Mukariri Tombondi sukuru sekondari mukono irai wandine mikindori tianie centro amona mwerekerio kithomo tianie centro kanyiwa mumwe iba makireto karia bwari tobakiwa kwena makarika ya bamwe kwithukirwa baumete sukuru ogoro. Watoto kushambuliwa wanapokuja shule, hilo ni jambo ambalo principal aligusia kidogo, lakini tulikuwa tumezungumza katika mkutano kuhusu security. Hata wiki hii tunapoongea kuna mtoto aliyeumizwa. Mulisikia hapa market juzi watoto walilawitiwa na ni wa primary. Nasikia tena hata ni watchman amefanya hiyo. Saa hii nimeona report zinazunguka kwa security kwamba kuna mtoto mmoja ambaye amekuwa defiled na baba yake. Sasa zinazunguka kwa mitandao. Na nikisema sisi ndio tumekuwa mafisi, na mnaona kama mchezo. Watoto wachungu hao ndio watainua hii community mnaona hapa. Baada ya kuchunga watoto sisi wenyewe ndio tunakuwa fisi. Endeni kwingine mtakuta watoto wanasoma mpaka saa 3 ya usiku na ni day school. Alafu mzazi anakuja anachukua mtoto wake kwa gate. Sasa hawa walikuwa natoka 6:30 wazazi hatungeweza kuwachukua hapa kwa gate. Nende DCC otigania Central Jackton Orienyi naritete mukana akiora kawatikana akionaniria kibangi. Mwanze kunipatia tu jina ya suspects hata mmoja ama wawili. Nitaanza nao. Na mashuring you hii kitu itakoma hapa. Okaitene koiba makirete wendia no tumiri bonda wati mbogita atika na bachukuru. Kuna majani ambayo upandwa huku sana na inavutwa. Na wengi wanawavuta wakati huu na majina tunayo ni ya watoto wa shule. Na nikipata jina lako kwamba wewe ni mwanafunzi na unavuta bangi, si unajua tuko na approved school, sheria itachukua mkondo wake. Na wale ambao wanauzia wanafunzi bangi na wapa onyo siku ya leo. Wewe endelea na hayo unayofanya, lakini epukana na kuwapatia watoto wetu takataka hiyo. Usiwape watoto wetu takataka hiyo. Hawa wapewe nafasi watengeneze maisha yao. Akiaria DCC Orienyi amwe na manager CDF tigania istimwiri ikiranga ibarombete atiari kureka weka na njangu wene chiao kaitene karababati kwethira bai shukuru. Tukipata kwamba kuna watoto ambao wako chini ya miaka 18 na wanachuna miraa hawaendi shule, wengine wanachuna chai, wengine wanapika wanavuna kofi ama kahawa, basi hiyo pia tutawachukulia hatua wazazi wao.
na abo nyano to kwa bwengo ilaene kwa bwengo ilaene kako bwenda ayangu itabia ndenda kumara ya tuba Kuruki barombete achiari utira na baina birth certificate kenda baomba kuandikithwa mitandao na thirikari na bombe vya shukuru kona mbete ile ibati. Pesa ya serikali ile inakujaga kwa shule inakuja kulingana na wale watoto wamesajiliwa kwa hiyo mtandao inaitwa NEMIS. Kama hapa tuko na watoto 1000 kama 300 hawajasajiliwa hawatapata pesa kutoka kwa serikali. Na kama kila mtoto anapata 22,000, imagine watoto 100 hawajasajiliwa, hiyo ni pesa ngapi shule imepoteza? Na ni kwa sababu watoto hawana birth certificate. Na lazima akuwe na birth certificate ndio asajiliwe kwa NEMIS. Na sasa mheshimiwa ametuletea ofisi ya registration wapi? Hapa. Sio wakati ile tulikuwa tunaenda sijui Muriri. Na kiareria manto ya barabara kuna teweta mikindori mwiri. Kona thirikari no area rieta mwala mira ai no tu president ura mwere na itire. Mheshimiwa ambirire bwire amiro mbere mbecha mbere buru. No araita barabara ibite mikindori kaos. No araita nara barabara ni thongomi inakanya. Mheshimiwa amiro mbere mbia mbere buru ere mwe ingero maram na ikinyangwe ikarehera ibite mikindori kaos mbere buru tuicho alami sawa sawa kenda ikuluka ikatubiura kiambi aito gwatanira kenda barabara ikuluka ikatuicho ambi tuicho alami. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Kiama ya kureta urumwe Kenya kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni uritie antu kugwatira kuthiragia magamba mao moene bantu ba kungaragia kotini rionthe maugite ubugatethereria kuthiriathiria magamba maria magucukumanira kotini na kinyagia bugatethereria nontu bukathiria thina ya wagi wa wira kirinthuke ino imbithi. Na mediation ni njia tu ya kusuluhisha mizozo kwa kijamii kwa njia rahisi, kwa njia ambayo haichukui muda mwingi na pia igharimu pesa mingi. Tuko hapa haswa kuzungumzia na kuelimisha watu wa hii sehemu umuhimu wa kusomea mediation, umuhimu wa kusuluhisha mizozo wenyewe bila kuhitaji kukimbia mahakamani kila wakati na kukosanisha na kutenganisha familia. So kuwajulisha tu na kuelimisha kwamba kuna njia zingine ambazo wanaweza tumia kusuluhisha mizozo zao na waendelee kukaa jamii moja. Kulingana na zile kesi zenye tunakuwa nazo, zile kesi zinachukua muda mwingi sana pale kotini. So unapata kama kesi ukiweka leo ni kesi inaweza kamilika kwa maybe in 5 years. But sasa kama mediation ilikuwa introduced, unapata hii muda inakuwa reduced to siku 60. So kwa leo tumekuja tu encourage watu hapa kuwa kuna njia mbadala ambayo wanaweza tumia kuwasaidia kutatua mzozo wanazo kwa siku za chini kabisa. Tukulitwika cases ni nyingi muno in the Kenyan courts na with the mediation tukaomba kunyia those cases so tena persons with disability ke sector ya mediation. So ndari wa mbere go train as a PWD Kenya na nikyo ndonire ni wega mbite other persons with disability onabo ba train tutige kuingirwa nja nonto natwala ithirie ta secretariat ya Kenya etena ine representative wa disability. Akarima kianda Egembe South ni magutita nontu wa kwaga guntu gukwega gwa kugwata utungata wa kimwiri makiugaga dispensary iria yari nterenu ni abotire kubingwa nontu wa kwaga utungata omwega riu makuromba thirikari ya kaunti ya Meru kumakira gikaro kingi ya kugwata utungata uyu wa kimwiri na nkurukini makururia gikaro kikithirwe gikirikirwa kana dispensary iria yakirwo kuma thirikari nthiru ithirwe ikirikirwa nikenda mona utungata uyu wa kimwiri. Marito ya Mbita wa Kadere Kibage dispensary tuli yitawa Kianda dispensary yena historia ya rira yanjiririe ni community karaya kara 1984 na yakwa na nete ya community muno ni onto
iyo ithera yisava antu bara baumite ntere cia Mpunguru Mathuri bara baumite ntere cia Kisimani nya bara baumite Gikamoja na kinya ntere cia Kiongone iyo ibatethagia na mwanka thai ni untu bwalie yo bura iri ni tukuiwa ati ni ingitwo ni public health waka kwirikana kayi na ruko na kinya wamiailia kone ilele biethira bikuo bimiangite kuo na kinya bura kwatukangitwe nukuona kinya rangi ta kwa rua na ni untu wa mantu ya public officer eja kiume kiathira etau cibitari utikwathi kwithira ikiritangui na ni untu bote thibura iria na bwo kiri arito baba bathomera kianda primary school na bara bangi beja kinya bakuma nthero na rakungi kinya bakuma Kisimani cibitari netu nithirite iri utethi bunene muno nitukua turingithikite muno tukari community nitukuromba Madam Gavana ombe ku yatubithirie cibitari ije na ni untu report ni yete okara yate cibitari tukubwe kutherio itu kumia thirikari kaunti ni njira yanjiriria cibitari ngiara na babwithia kinya kithirete ojurite kinya kithirete ojurire ira twa promise twe ni Gavana urario ku okara yo Meru County Gavana munya gwa kaka maternity wing na ya na mbesa ira ciagire mwankari ntone itukuromba cibitari ni ntwingwa irengi ni ulilwe kinya ye ingwa tu tukayo boya bongere ngiruritwe kenda kinya ngekuru cietu cithirikio na araike ya kuea watwana. Antu maria maturaga na mawathe kumanteresia kia muraja wa ndini ya nathu ni mecite bamwe na kumenereria utongoria wa makiuga utongoria uyu utithiritwe ukimatethereria indi withiritwe ukiguna unka makiuragia atongoria mama na kidagia thirikari ya kaunti ya Meru itigire ni gukinyakinyagia matura ni kuria mari na kwithirwa makimatethia Alemabu amwe ena bara abaye na ana kana anto bamuchi iwa abaye na mawathe kuma antura ayake muraja awandi anathu igibenothe ibebu miriti na komeneria atongeria baba thurito eba otongeria anto baba na mawathe bakiuga batiko batethia nonto baithirito ebaring biti ngao na baingi bao manto mao kibumbe imoma ikirito embere bantu akuraithiria mathina mamarumirite anto baba tongoretie muntu areja esieta kiongozi kana tongereti disability amirerete kiondwene atugwo yanto augumwa mbesa getha ingiri akandika muntu orote na mawathe no atiwa kando na atiwa kuria thina asi atena mbesa cia ugumana batu twaromba na njere nene pio anto ba lemabu bayokuwa lemabu kore anto kinya bange bawitole abate alemabu bakeya ko inyeli anto ba disability sairi ko ba inyeli bakuwa to ba inyeli to andu ato gwanda ito thitangwa ito athwe batokera tutethi tugona no buriku mantu yare yakwa tuka batuka tusokwa nyuma mantu yakwa tuka nene betu batutona wantu bare yakwa tuka ba ukumanya na manata no genda bandika muntu ntoringire ndikros yete amweri omwanja kwina thine nene batuta faindikire baba faindiki bara mubuko yaba ukumana manata no genda bandiko na mbunye thaino bethe bare ya mbesa ira batu atesegre mwanka tona gutina mana guria nabo ratu gutariro kinya tongeri botu tongeri batu 20 sabelete na utaro mundisability utena mwana ondisability kana wowe utena disability akare okira murungu endera mantu yara yake yote thikuma ke thirikari kwa tuika ate oya bara bakubatere otethi are oya bara batena thina kana bara batena batu botethi nibo bara atethi are we asikinya we tika kuru batu ainabuo kinya ri wira ba utethi bia kuria kana utethi buku eno batu tutumba kuona nuntu anto bari mtura wiza bongari tanto bonde beya mulemabu akombo kinyangelo ati utukomba weta kuweza bonge kwa hawa nuntu ati twatoraba awa ogwende baina anto mwakiri atongeria abonthe wa mwana thirikari kuraithiria mathina manto baraba na magwathe yangira kinya thirikari yongwa ere Kenya yongwa ni tutetheri na mbesa onto ndambi basini ku awa anto bakuru kana bara ni aya kinya bara ntiwa kinya batu tutetheria ba disability nyetu awa mbesa onto ira kwatuka ni goromera mwana onto yoyu kithi onto bia kora kana kithi onto sukuru onto yeu pampa sisi onko tutegomba kinyo baurira kama mwana kore thasi nyinganyangite urite thina no mwanga kwatuka wowe uka amenya kwa amoria ukia otinyo yoga watano yari kuthine ku yonthe rirake mwanora yonto rira muntu urokarire nthi amba ciantu bakuru baambira nabo no tethi kinya batu okira ruare atoambira 20 sabelete akona ura tumbo otethuka antu kinya nini kinya batu twatethuka mandaktari no baturete no ntugiringi torete daktari twata kwa seso lare no wasingarama utalare bangi batwigile itutete lare mweri 5 kwatuka muntu na ringarama kithi mwana otigombo kamata kwatuka tutwigila ntwa bangi muno bati asesi wirucha cio ngo itobati kinya ko awa tumesuma kwinga nyiri awu itegomba nyo tabaikura se batena mesuma nibe batole mathina yonthe bena twina yo
batutetheri na daktari batutetheri batolelerie tubande tula tungo twera kwe bate asesia unya bombo tethuka no tethi bwetu na butwenda kupendekeza butu kuyira kinya kesibo kuringana na antu baba ratarirwa alemavu nao kabo turira kiondo ena unso karanga kana antu baba wetwa nkomori kwa tueka wetheru munene kwa tu komora bange mbesa wa interview bia ya wa tukure ya ira bange unso karanga kiondo ene batu twendo usaindisi bwetu burerwe na pasi ketha ionto kesi boboke yera kuma kemoraje gebe north petan class chabare toke kanyaga kuno kabanini utikathino ako uramenya college ire tongoretie nthiguruni ya Kenya na uthondekebwa CEOs na ene ngugi iciariritwa Jamiru. Vips College ire niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ire iri Nairobi. Nitokugwa togeni kire mega graduation yetu ire kethire tariki 10 mwezi wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kire aritobetu ni bakuthondeka mbeca cia ubongoa ciandikithie na rwa kire intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru nitubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringe thimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Hatuthina mbere na nteto cietu ori cukuru ibingitwe nontu wa rutha ruru raca mwandiki munene wa NAT kumantirisha Tharaka ni wendi abaitanirite aciari kwithirwa magisha na ntaira cia kuthiragia migomo na njira ya kwaraniria mari bamwe na arimu anene na nkinyagia moene ta aciari na kwithirwa magitikana'iria kiri monto mwanya mwanya nikenda gutikethagirwe kwina migomo ino akiugaga mauntu mamwe ni mauntu mankithirwa makiari na ati mauntu magutuma cukuru kinyagia ibingwa nontu bwa migomo ino. Ariuria aciari kwithagirwa na twanya tutu makaraniria nikenda kuthiria migomo ithiritwe iribo. Gwarira cukuru ciendere kuingwa nontu bakoreko atamya ciere muthenya gwe mthikiri cukuru ya Gatonga primary ndarakojera mambura mama kuinga cukuru natira inthuku nathiite bwega na ana tukuona bakuthi bwega ibo perform bwega tikuigo bena thina na inkuona kinya bakenetirera na kinya bakenerete we kinya to baraitho cukuru yogereta smart mono neto cukuru bwega and teacher wetu ai concern mono na aciari na ana cukuru tindhoku mono endi ugu cukuru ne athire bwega kacha ira ciari kwici athirire mwathana atwegirwe kiao Maria ni mama alikuwa mathire na mwalimu na ruthire cukuru bwega na itukumucokera nkatho mono nenderea na mwitoju atukurire cukuru yetu bwega na kana arito betu itukona ba kifa form mono tukera mwalimu ibwega mono amona arimu bake
mwarimu munene wa cukuru ino bona PK Moithi. Support yana betu na njira ya kubarira bici, njira ya kubarira into byonthe bya bikwendeka batige gutuma kwa mici gita na gita nuntu mathamago mara twitaga teacher pupil contact hours ikama kunyia na mwana matha makinyia tiru tha bwega kwa ukagita gaka bwathi mici bumenyereana na ana bebe na nthori mbega batie kuthia na market kwina mantu mathuku mamba ku perfect. Secretary wa Nati Ntereche Tharaka bona ndia watia kiuria ciari bantere no gutigiri bakuibebanirie na migomo ya cukuru twakuthi ndene ya nyamunge ku demonstrate na ku nontu oino ana bari betu kwa bathi maobicini na maobisi magatatua thina ciago ciothe na kiromba nontu endiogu arimo bakoririzi kiumia ke bakoririzi ana bathikire aciari na aramije ibamenyere ana bao batikaye kutanga na arabaya pengine baya kuthukira nogo kuri na nchobi na kira irido thitwa cia traditions ira bomba kunyika ikathukiana ibaba menyere batikareke ana bathi guntu kura bomba kuthukira bakibachokie nesi nyamunge tam wethero bakari bwega ikiromba aciari please aciari Tharaka please wauke kethero kuri bantu bakuri akweragona na master ibathi kere maovisi bore oba CSO bore oba director bathi bakare na bonde goro na bahaye betwe na ara bageto na oba kare akoya makosa tima aciari ketho mema mari officers nontungo ya oikoya na kutatua those small things. Ikagitani wa Vice Chancellor wa Tharaka University Professor Peter Kinyo Muriungi oritia kariba Tharaka gutigiri bakwiga kithomo nkuru kintere ino mithiana betu bwega tukiriraga tondu kithomo nkio kigaranagia nkia na gitonga inondo kona president wetu William Ruto na wikira mbeca bingi muno gi kithomo 6 billion ndantu bathoma nontu kithomo nkio kirutaga antu ukomboni ignorance ukia kithomo igio kithiragia mantu au monthe koguo tuthomithie ni ana betu na kagita kara Murungu atunengerete tuona kanya tukagutethia tantu ba community yetu. Nikiripotera Weru TV kuma chukuruni ya Gatunga Primary Peter wa Paul wakabithe Nyawaga nontu akona kanya kurumira ntito cietu ciengene cia Kinya thaa 1:30 kiogoro ithirwa na muthenya o mwega na wikendi imbega.